في الفانجيلو li għadu kif tħabbrilna hemm sentenza li tgħid illi f'dak il-lejl li twieled Ġesu bambejn ir-rajja ma raqdux għax kienu jassu il-merħliet tagħhom. Fi kliem ieħor ir-rajja ta' Betlem ma setewx jagħlqu għajn ma' għajn għax ridu jassu fuq dak kollu li kellhom għax bħala rajja il-ġejt li kellhom kienu propju in-naċ tagħhom. Ir-rajja xi drabi ma jorqodux bil-lejl għax iridu iħarsu l-merħla tagħhom minn kull denej li ma jiġix xi annimal u jagħmlilhom il-ħsara. Fi kliem ieħor f'dan il-lejl qaddejs ir-rajja huma dawk illi għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jagħlqu għajn ma' għajn. Ir-rajja huma dawk illi jgħaddu il-jielej ma jistgħux jorqdu. U naħseb illi jekk mhux il-kol kemm aħna imma ħafna minna jafu xi tfisser. Tgħaddi lejl imbjank u x'hekk jgħidu. U propju lil dawn in-nies illi għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jgħaddu lejl mistrieħ illi l-anġelu tal-mulej jagħżel biex iħabbrilhom jagħtihom il-bxara tajba illi twieled il-feddej. U allura jien jiġuni f'moħħi diversi nies li dan il-lejl ma jorqdux. U ma jorqdux mhux għax ma jridux jorqdu, għax jażlu li ma jorqdux, imma ma jistgħux jorqdu. Waw ħafna ħbib tiegħi illi għaddu l-lejl ma jistgħux jagħlqu għajn ma' għajn. Jiena ġuni f'moħħi dawk il-familji fejn hemm il-mart, pereżempju. Il-mart kiefer terminali. Ekku nistħejjel dak il-ġenitur li qiegħed ma' ġenb is-sodda tal-lejl ta' ibnu jew ta' bintu. Ekku jistennieh jew jistennija titfa' l-aħħar nifs. Ejdu li ftit ħbib tiegħi li ma' ġenitur ħajjorqod. U jiena ngħidilkom hekk għandi f'moħħi esperjenzi li kont qrib tagħhom. Niftakar nimur darba l-isptar u missier jgħidli jien il-jielej ma nagħlaq għajn ma' għajn biswejt binti. Jien jiġuni f'moħħi dawk illi ma jistgħux jorqdu għax minħabba l-gwerra. Il-Papa Franġisku kontinwament isemmilna il-gwerer, mhux biss dik tal-Ukranja imma l-gwerer. U l-lejla niftakru f'dawk ħbib tiegħi illi aħna qegħdin hawnhekk għaskiet imma hemm nies illi l-lejla ma jorqodux għaliex qed jisemgħu id-dvenvejn tal-balal tal-missili. Jiena jiġuni f'moħħi dawk in-nies illi l-lejla ma jorqodux.
ma jistgħux jorqdu. Għax minħabba il-kriżi tal-enerġija, u mhux qed nitkellem biss għal pajjiżna, għandhom il-beżat tagħhom illi bil-mezzi li għandhom mhux ħajkunu kapaċi jikkuraw il-familja tagħhom. Jien jiġuni f'moħħi dawk illi dan il-lejl ma jorqdowx għaliex l-impjieg tagħhom addirittura, il-ġob tagħhom huwa meddet. U sal-lum jaqalew u jikluha u forsi għadha filgħodu isibu rwieħhom bla xogħol. Jien jiġuni f'moħħi dawk illi ma jistgħux jorqdu minħabba uġieħ u jieħdu kemm jieħdu mediċina l-uġieħ ma jħallihomx jorqdu. Tafu xi jfisser. U mhux qed ngħid biss għall-uġieħ tal-għadam, għall-uġieħ fiżiku, imma mbagħad hemm l-uġieħ tal-moħħ. Meta l-moħħ ikun mobbej b'ħafna ħsibijiet, dubji, beżat. U jiġuni f'moħħi dak li għandhom l-uġieħ tal-qalb bibtiegħi. Xi darba ma torqodx minħabba li l-qalb tkun tuċek. Jien jiġuni f'moħħi dawk illi ma jorqodux għaliex mobbijin b'responsabilità u jridu jieħdu jagħmlu ċertu għażliet, ċertu deċiżjonijiet li mhux biss jaffettwaw lilhom personalment jew lill-familja tagħhom imma lill-kottra. Jien naf persuni li ma raqdux bil-lejl, ma raqdux bil-lielej għax jafu li jridu jieħdu deċiżjoni. Dawn kollha huma ħutna ħbib tiegħi. Jien jiġuni f'moħħi dawk li il-vuċi tal-kuxjenza ma tħallihomx jorqdu. Jew minħabba email li jkunu għamlu, jew minħabba li jsibu rwieħhom f'sitwazzjoni li jridu jażlu. U xi drabi ma jistgħux, mhumiex liberi li jażlu. U l-vuċi tal-kuxjenza ma tħallihomx jagħlqu għajn ma' għajn. Jiġuni f'moħħi dawk illi għandhom diffikultajiet serji fil-ħajja tal-fidej. Li minħabba dak li tgħidilhom ir-raġuni, minħabba dak li tgħidilhom ix-xjenza, jitfixklu quddiem il-misteru ta' Alla. Jien niftakar f'dawk illi jitfixklu minħabba ċertu skandli fil-Knisja. Skandli li ġejjin minn kull xorta, minn kull għamla ta' abbuż. Jew minħabba eżempju ħażin tagħna. U għandi eżempju ħażin partikolari meta tarawna ma niġbdewx il-ħabel ma' Franġisku. Ġifieri tarawna maħniex ubbidjenti lejn il-Papa. Bibtija nista' nibqa' sejjer nagħmel lista sħiħa ta' ħutna illi bħal raja ta' Betlem jgħaddu l-lielej ma jorqdux. Imma kien propju lil dawn narġa' ngħid illi l-anġlu imur ħabrilhom u jgħidilhom id-dawl idda
في الظلام، والظلام ما ربحوش للدولة. بروبيو للداون نشتاق نيدلهم داك اللي لانجلو ييت للداون الراية عينيهم تقال بالناس إما ما يستوش يردوا، ويدلهم اللوم تولدلكم السلفاتور، اللوم تولدلكم السلفاتور. ايش ني الرجوني اللي مش تخلينا نرقدوا. عزيز هي عزيز اختي، بدن الليل قديس الكنيسة تخبر لنا دين الفيريتا، اللوم تولدلكم السلفاتور، مروا خلي تراو. وبحرايا اللي مروا فين الجروتا تبتلم وصابوا داك السنيال تا تربية انفسقية في مشتورة، أنك احنا الليلة أونك قدامنا عندنا تربية انفسقية في مشتورة، وبالسنيال نستخيل اللي داك السنيال شحاتر تفسروا لهم للراية. من ياف شي ديالوجو عادة بين دون الراية وماريا أم جسو، وماريا تفسر لهم من ايدك التربية وتيدلهم دانو لمانويلي alla معنا. والورا ايشني الرجوني اللي مش اتخليك ترقد لأت تعديك اليلي مقيمة افتكر لدن الليل تويلت لمانويلي الله معنا. واحنا وكل اللي مقدمنا السانتواريو طنطا عزيز علينا السانتواريو تالمدنة تبينو، ايو نرسقوا في رجلين ماريا ونخلوها تفسر لنا تفهمنا منين التربية اللي تويلدت حبيبتي، وتانا نمنو اكتر اللي دين التربية هو اللي بنتلا اللي صار بنيدن اللي يلا تانت حاب للدنيا اللي بعت للابن الوحديني بيش كل مين يمن فيه يكله الحية. متى الراية انتبهوا سكوبريو دان كله الفانجولي يدلنا وما صاروا حبارة تالفرخ، وما صاروا داوك اللي يكومونيكاو التامة. يلا احنا وكل بدنا الليل قديس نسيبوا مش بس الرجوني بيش نكون نستوى ونستريحوا بالليل، اما نسيبوا كل موتيف خلي احنا وكل نكون داوك اللي نكومونيكاو مخوتنا اللي ده الليل تويلت لبنتلا اللي هو الطامة تاعنا. يكون نفخر جيسو كريستو.